Tiron upon in Ia Dankido Palong ke Autonomous Council Advisor Kepe. Hamren rong sopi ke damatuma phan kardom ke pajira tarpang thek WKADNF atum ke tardam. Bokolia long Barmis Kovia Kring kinebdun long. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Kedamtang pai ni phai kre player ni West Karbianglong Digital News Forum thi hek pen WKADNF a hin pen Hamren rong sopi lele aprang Amselam Adolong adungalong Hamren rong sopi kedama raddo anaphan isi korbang thwa kardom ke pajir dunjia phan isi tarpang thek se marponsi Hamren Municipal Board Ward Commissioner Basa Teron Arideng pen ke sompon. Pirthe kachelar akai mate digital akai long therang ki klembang photum mithang channel logo pen rong sopi pen danglok rong sorong bot atok anu birta ka humri pen ani bang kape klang pen abang putin smartphone android phone ke dotum hedunga varsai long pon labang so kachelar along Karbianglong Digital News Forum thi hek pen ke ADNF ke seng pen puthot Hamren rong sopi along circuit house along si kedam tang jakhong achiklo ni phai trok ani West Karbianglong District ar lokedo constituency sirkep aparman district committee mesen pen sengpon lo. Tahun kabar itu tahun masih di tindak West Karbianglong Digital News Forum. Seng juga supaya semua dari siaran itu dengan kita masih itu melalui West Karbianglong Digital News Forum pen isi Karbianglong sang siaran konsen ketinggian pelo. Je itu lebang sampai nong sekian nong tapan kek lebang sekian kiatun pen ini hello ke cing silo lebang sekian cing si sekedeng pon lebang ke West Karbianglong di News Forum silo ini tempat saya hem lebang ke dah Hamren nong biar lo dapi cie saya hem mending nong dulu masih sibet ketinggian dalam lepas itu je ason tidak mau seni lang roy lang jeng ting prang West Karbianglong as a whole apan bangke kedam tang 6 July 2024 saya Hamren Circuit House along amhang petek ponlo na sinit niltum la ke district committee pinaga posi niltum la along tin town tin no stame niltum la so district committee pen ako sub branch la son seng pontupo la sila jasemet niltum makimang la ke mo pen finance secretary pen ta puponlo wrong room amen kachela along san niltum wrong sarton pen chingki chingwai ponpo tema ongdung adim la ke Karbi amen pen kacir kavedet je cuma alam lapen kaprek ahom alam pen kir nasona dim dokok kasilahe aku dah sitame niltum boi ponji Ke claim kedam ke misena jok sai hem sitami Hamren PHE adung het along si WKADNF asai hem long ponlo tiripia hukum pen puthot WKADNF amen pen tarpang thek signboard Hamren rong sopi ke bang atuma phan Ningkeme ningkang sampen ke dengang thek tarpang thek tarponlo. Tarpang thek ke tar along WKADNF amepu bhaskar rong pipen jalinsi Hamren Amselam dolong adungalong Hamren Municipal Board along Ward number 1 Ward Commissioner Anparta Chairman Barim Basate ron pen ke chenglok ASDC West Karbianglong District Committee amepu Sarsing Ingleng ASDC Socheng Constituency Committee amepu Hetsing Phangchu Chetongdun. La silitum kaduk beta chini jela media bangkala ke fourth pillar of democracy pusilitum kaduk ke vesita mening jelo pirthya dangtala recognize lo apot si media bangkala ke isi ilitum arat ilitum akhema de democracy a dedalong bangke isi kenang sot lapen ke kangtang kring isa media penaga potsi nili media korte itu mahta chuning riji bangkala hello jenali tuma hin pen koson ma ke dam tang ili tuma hawara phanla bangso birta ka pacheta ka phana tum ke claim ke dam ka che paduk ahoga birta la anso se ka pang dak tuji phanali tum ta bor i ponang po la pen ke dak ili tuma rara tum amasi tambe mu phelang ke daga West Karbianglong Digital News Forum secretary ke hai hi sangho ba president ke hai masu tambe lampe che paklang polo rara tum tang sirap situ dunei pula bange hoglo rara tum su tambe lang litum ke claim ke dam asai long la anso se ardi ki pidunji fansinil hin pen stame kaduk ave rada fantanili chuning riponlo lasi pinangli tuma hin pen so sai ke dengalong nili tum stame na che tong dun long banganing che karonglo nangli tum hanali tum kurwang thu pajirlo la pen ke nangli tum non e franke wang bom arni an fan stame kleme dame farmansi arna molong hirju menang hang pidunsin
pai ciklu tarik kripti ini dak Hamren ataun mate ini tu mafan reporter tu mahin pen ka cepat duk pen alang tu non dak race car beng long long mustame detail news form pula so kapadu pon thega pot la sila so bang meta me alang litum than lo je la so news kipidu pen mate so detail la so program kipidu pen dak car beng long adang pis kami non hut bangke detail la din pina la sidak sarkar atum ki claim pon ko pima ye claim pon kimi mate kahinu ustamela dak pen rat atum phan pirthe dang same paji thang pon po News Report KTV News. Bianglong Autonomous Council Chief Executive Member Advisor Elvin Teron aphan nihang nirep angkang kido palong kep Autonomous Council along jakong pendang lok ason kimisan na sai kiding japhan pura advisor apu pek pondo. Elvin Teron ke Asia long sedami kedam tang apro hut emang hoi kang tang abang pulo. Anchot kalisi karbiang long arat akar I hempre ka farman mithanga saya modo o apita chi otikang si kado kawe karbia khai ring nang jila pen karbia khai tumta mithanga long rilong para long chedo long vek nang ji pura kachesong dun pen kedam tang pharokre sir kebra toxic kebran ke thomaning kana hut mate ASDC ke Asia long kachari bom hut MOU mate Memorandum of Understanding kacheto hut kacharab dun bang pulo. Bang sopi surihini rakre isianing kanahut UPDS pen sorkarang bong MOS mate Memorandum of Settlement kachita hut sedami bidi sore ki pidun pen danglok sai ang deng do an sedami Elvin Terona hin pen si chetok dun lo non BJP sorkar kachari pamahut ke isialong CM Tuliram ronghang advisor ang hoi ni bomahut MOS palong ni kachitok lapen ni hang ni rep mate North East ang kangalong kido Autonomous Council hin pen 125 amendment bill ki pachun ponja panpura sideng pondo. Bang so puthak inglong aso tum mithang aja kong lapen mithang ke long nang jia son do an ki palong ji pulote 125 amendment bill bang pachun ponang popura ni hang ni padang ke do an Autonomous Council atum bidi sore chipi seroi si isivet along klamalong banglo bang so along bidi sore ke enje aphan pura Elvin Teron aphan advisor ang hoy pipon lo. Ni hang ni rabadang ke do palong ke Autonomous Council laki Khasi Hills Autonomous District Council, Jaintia Hills Autonomous District Council, Garo Hills Autonomous District Council, Chakma Autonomous District Council, Lai Autonomous District Council, Mara Autonomous District Council, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Dimahasa Autonomous Council, Karbi Anglong Autonomous Council lapen Bodoland Territorial Council atuma hin pen ki claim kidam ponja pan abangki Elvin Terona long pensi bidisori en ponpon. News Report KTV News. Karbi Anglong District angkang prekja madimalong Amrit Brikshya Andolon paman ponsi misen pen pachun pon long lo dason thot si kedam tang pai ni pai krikithom arni le thot sami Western Range dokmo kalong Karbi Anglong District Commissioner sang pinirula phangchupi humri damsi Amrit Brikshya Andolon paman pon la sohut phangchupi hin pen theng pia klim sokia sai sitami deng tekang Bang sohut EM Lun Sing Teron kachetong dun along ACF Rajan rong pipen danglok Forest Society atum chetong dun Central Sorkar State Sorkar Karbi Anglong Autonomous Council apen District Administration atuma kemang pon Amrit Brikshya Andolon mati thengpia klim ke inang jia puthak disi sang pinirula phangchupya hin pen klar dakalam the than pon ting charong pik arni lo editum kado hobe dadak mohamaya arat lap akorte lapet injira tum lapet editum kaching honnai Karbi Anglong Autonomous Council ayem ake hai Lun Sing Teron alangli ilitum along dolo alapen alangli ilitum phan eja pon sipini la
tingpia rong ke mate Amrit Brikshya Andolon government of Assam lapen government of India akimang je elitum tirthia thak oxygen kombom lo la tingpi thengtang ke bet elitum oxygen ke babat je phan lapen elitum of fran ki meje phansi la so ang denga bangke government of Assam lapen government of India lapen Dakar Biang Long Autonomous Council lapen Ladakh district administration ahin bet tame deng pon lo lapen pini Ladakh kadok abe becetong ton Silharampur arrange along Ladakh Psyche tum Environment and Forest Department lapen Ladakh Biang Long Autonomous Council bana cetong don Deputy Secretary Sona Singtera lapen theng piarong kia kinang sot lapen ali kilong alam the pinangan klar dak alam the than pon bangso amai pen pacheton dunsi pini pai ni pai krip hop mate 15 August arnia farman pu pacheton dunsi har ghar tiranga mate det pike jok wan arni adon tin ahum tin sitami India det pialama ka chetar dun rep je pu thak sitami em lunsing terona hin pen than pon si det pialama sitami pinangan ron pon lo Nasi ilitum disi medom tamenang thanelo ini central na pente state government te Karbiang Long Autonomous Council kiteng pon jitu chief minister amang kihema je ningkan yang bom 3 crores athing PA ponan nasinon la dari gisipen dari kre bong bong ke lage program ka prek long ka deng onlo so teng si itu nasiladak than lo je itu heng pi heng thang e lupalang te ilitum jitu oxygen ke megelong pon apen lang kadu kabe pinangan adim lang roy mo ka kre lai jita menon heng pi heng thang long si e polu pulang ke natural jitu hala so calamity bangala heng pi long pen chibu apen itum chini anibang tala itum oxygen and bomb ta dak to mondo kaso to mona pan adupa bidaji pulang ke ilitum hiujia hoi thagi pulang News Report KTV News Kedamtang pai ni pai krip clear ni Bokulia Police Station angkang tower krong pli raikom sai khietum kai kieson gari along kiri tarlik asai kideng bom ahut hum thom bolero pick up along ki ongdung barmi supari mati uve akreng kinep dunlang kinep dunlang check barmi supari kipon abolero pick up lake khathati pen kibang bom ahut Bokulia check get along raikom sai khiari dengsi chingnang check lo Kaching nang check a bolero pick up a number laki AS09BC1186, AS09BC2733 lapen, AS03CC3541 pusi sang thekpon. Bolero pick up home thom along pen kadokabe thoila trokep anako veakreng nebdun longlo. Barmi supari ke banalong kachirabdona bangpu bang trok raikom sai khiari deng chingnang cheklo. Lapen kaching nang check bang trokatum lake jersong teron jersong lekhe Islam Udin Aman Bora Manuel Kujur lapen denosing chatumba tum henlo pusi tang thekponle kaching nang check bang trokatuma phan nona mat Bokulia police atum nep ingnang ponsi karju pater tok bomla News Report KTV News Pinia birta bangkil ansikang tonlo dummi thakmi kardom